จังหวะเราผัวตัวมีอย่างตัววิดีโอคนรังโฟโต้บิตันแกบิตันอ๋อเนี่ยคนรังโฟโต้บิปอนทับปุ๊บเปย์มาดีกว่าจ้าบิตันมาดีก่อนดาเทคลองยูทูบลองพูดให้เนื้อเลยก็ละในพันแบรนด์ให้เนื้อปุ่นนะป้าปูจีบพันนั่นเวลเลยนี่เราพอทำแกล้มตุ๊บปุ๊บเปย์มาดีกว่านี่ฮะละบินานที่เปียลามที่กันยิงเจก็ละให้แกคนรังโฟโต้บิตันไปนี่bukan ni pupika lah hal lebih pandai pupika pia air tu hoi bukan ni korang mana kau shooting makola. Nau thai dah nau thai berpude kau munita. Hana lengkar lu tan nau thai dun picu hoi ma pun ni ke. Nelang ni kau thai tak ma pun. Kau thai tak kau thai pun lah hai pinoi po video kali kalang pinang ni madega. Bukan cok tu lah. Alah YouTube bang hang kepalang ji pu setami lam ke mi tinggi bom ado kam ke mi leklam bom na du madi ko munit mi ko la ni nong wang da tam long pu ne lo ne phan ni aphu ne pu ke pa pu ji bo phan on ve lo la ke pon vet lo ma lang YouTube ba lon du sak se kam ni thalang chitong te la chitong de ba pu se di Bang, selama ni ling nak lah. Ni yang cunda peri lah. La BJP dun ke lah, artiser BJP lang artiser ke lah. Non ke lah si, mana ni video ke pintung telo lah. Kenapa daun je bahan si kam nang klaim lah. Proses je ke. Si mata la anak puga henu, ipana pusin nang apa viral ni. Apa ini kan inggelam ni ham kan inggelam ke lagi jauh lah pidah tay ni kalau ni kai pugal lima di kau yang mana pun durap cam kau tadi ke pupil pulang lika kau hala long jauh pi katar hang abang duk pusik pun ni ke latan inggelam lika ni pupil kau ha kau main tutup ni alam pengen berap klaim berap kami klaim long pin ni hai pun thap le ku pulo ko chogi Halo. Cuni ngalang parti ke cup ni alang video salang entap entpure. Hala so hule puta da cup parti cup ke ning je parong pu ki lun ke kan hala bang adek pam pu tuang tong ji bhandaru thap po. Gosing ke mung bhantalun thap po. Har se ka bhandalun thap po. La hai ki lun chingnek soy ni hai ke kan thap po. Ha pe pi thap pu pe ma de kala. Munit ni mi kala. Ni kangคือปีกันนั่นจะต้องน้องสักนางนี่กันจะต้องล็อกไปเหรอนี่กันแทงเราหมอพี่หายาลังวัดทอดจีหาโมนพันนังเน็ตเกียร์ราคาพี่ล้างเลยฝรั่งซีนี่กันสุลมังเล่งพันมาโพสต์จีนี่กันนี่จะมาทำพี่โพสต์ทับเดือดเลยนะก็